Nara mala ken yam ka nasti ala kontin barwani lingwasame biya kamal kan online TV channel ka jan gwasame bana rache katin kontin lat Caribbean rewich ka South Sudan barwai ka kuidul ga medane chadul kontin chalen lat bana kalingen winemi angumi chora lat be konling ka jeri podemene ko tengwan goro ba kaling be korwa dane chalat kimen chikume spelayo chikanalat Baby Kajuba Natin Contin Rodian no Shunkan Kel ke Kume Dr. Machar. None about right bucket and corn a lot Corodian, I wish with me. Koran Palpin. Me Jeramatit Guasame can online TV channel, Gorigano Gender channel support, that is subscribe. And while a younger were ka pay the Chiron Kina Dangro, Wijandangro with a bucket, Bana Ripon the Altil Rodian Kaliang. Kitin gontin goro de lat no banakaling ban rajba kati charen la rai which ka Uganda gwadana tenu tekaten te gari chodian lat no gwadan chi kirmiya di chewe Kampala kenyam gone jeno bane mandana chi tok kanetin kontin la ji parliament rai ki juba banakaling kenyam ngumi chora lat ki ngumi tok bu calling ka jan report mene Natin one ray which can you bang I can charge a dol natin contin the parliament. The parliament canatin contin la right kalwagabor ray which juba gwada dan and let can what let can galet. Temishikula watch and gwade dan a riketin. Kumakir yadi temishikana lat, you know. Gwada riketin chikalado nene become what became kadil ger. No. Kan wada to kan wada chala da kan no kan wat te pen ka queen kware pen ka jewni am chikan yu gujino ne na bika queen kware mo bika na kap chong ki bika na watch katen chala da kan gwa samani kan kuma kirmi yadi lat kan no ne na kan te kan wane te sha relika ne te dong gui kan no pen kan queen kware ba jalat ko kene dialati ngai kan mandana lehrod gwade dane shamal cha jata inten te de cha kuin pin no balalet ka biteten ko bu kuin kwar bu ko logwa chet ke permanent constitution and bongon de jetuk chet ke population census and no mo de je lalet chet ke security reform kan unification of forces dialati ke de cha guje kan ne ka gwade dan no de ka welet Dondo tama cha George no chi kirm yati jangwani cha goro be ka gar no nyen kwala goro ne dial buga tega ngai chi buga tega lenga no ngum le ro dare wich ka juba kire wi ka South Sudan gwada danan dol naten logambor Jenta George no shi neten content in the mishi ka rachet ke wirishal ke Michael Makwelwet jenta roika parliament ke jom chalat jo chalado ne gwach ke Lloyd neten content la JSP la yo tindi pin Stephen Parkol kitela no ken junken kel ke Dr. Riek Machar ko ngai konare wi ke South Sudan ka kwadang ro ko rodin neten content work Riek Machar ken Salva Kiir yadit mi jiram te kir mi yadit bedel ko kir mi jiram no Dr. Machar bedel ko Dr. Machar ko ken ko na to ni ko gwate dane cha Dr. Machar cha yen che tene to wan te che tiae te che jen ko kuma SPLA ayo kalat ken no ken te kel ko udishal ke Stephen Parkol am parliament mo te je SPLA ayo ba te tenten kontela lo yalka Dr. Riek Machar am gwada dan right now ten gwazame che te kan wan te che je ke te cha lokaten kon latke netin kontela ju kuma kir mi yadit Rewi kujuba me shina chicken you no shina chicken right you know chala da kanenu ba ku in kwar ba jade lat shiga ben ka kan propose da minimum te kon de chicken kalat la te chala da kanenu ba gar ka jan peace agreement dan e cha tan Dr. Machar kene kirmi yadi chinetin kontila ne kirmi yadi chetka Michael Makwelwet terwach no kan tene kan wat kirne ka lwang ko ba ngot ba nyom gar ka mite mi pen kuin kware pen on yam lat ken no an kum ba nyok mo wa kwan ki kum ba kwan ka jaron kin dang ro jandang ro bakale me der population census der jela walat ka der permanent constitution der jela walat paname chagu jeno chi chong am je no
duno te kane ti chikrodian chikule jien alanetin kon chila opposition ji opposition chika jien gwado la gwada danan dol natin ko chikana ngaje no malat ke kumkir mi yadi che chong tele mo gwa mi munonga na no te ka mi chikan lat gwazin ba nyoka yekel ko do badan dong der an der jelinga je ko very important katin kon chikan kalat ano lat ken no ne te ka tungwan no te cha yara kumkir mi yadi ko kujemo china de wo won yamten ko ngai ken diara no katiji ki shiga ta go ko kuma kirmi yadi ta gorje no te ka mal mede ben rayu ka South Sudan gor ken mu we kaka ka kuje mone cha guje no melet ken chi chong ke chana cha nang niam chikan lado na me jiaga ki bangwane be ka yar ka ta danen chikan guje je ki che kirmi yadi che guje je no bangwane be ka lat ke je ka dom chor lut ke dom je te mu cha kulat gwasame ka bialing George no what exactly mishala da kuma Dr. Machar ka ta da nyiken guge jeno kirmi yadi janam da na yermal rewi ka South Sudan ano ban jelin kel gwasamene gwasame men be konling gwasame ko gor kono bana linga gwa no bona nyama da nan chikajrar gwa ndanan lugnatin bon Dr. Riek Machar and then chanyo gur bontin kokien and channel lingwa to me ko bukon dial ko te nga channel linkel ko gwa bana mandan le rode bukon dial te ngatin ko en kum kim yadi chego te mal mede ben kiete ka munga mde ro lahat ko ngai kon dial kon lat ko rodien ko en kum kim yadi chicken gori mal gorgano banat biken tin kontin tin ci go biken ka lalat no channel ling shagor na gwasame ka kwi ko bi kon kula take ngach kuma dana le rode gwa ke ta dana chalat ke jam baran chu palpin ba ke lengde ke bu kon ken dang rodi albana kamat ke no ngum chalat ke ta dana chalat ke jam on Monday, lawmakers gathered in Parliament in the capital city of Juba for an important sittings. Jailat china chignur and go ba ta te konte cha gor ke te konte cha ladan no bakalalet ngwada mani ka jandolo mo chikume chikan te konte chikan kalat ke chikan reale ka la propose da amendment chikan ka nyona la rointe konte cha gor pin ka ron kin dang rol badak mental capital peace agreement kantin koni chikan la do biken ka gar shakala do wudishal ka me Minister Michael Makwelwet ka jom chala da Michael Makwelwet kwazame chala do ne kan te cha gor me dan kana minimum ne panken gwarga ko biga na lok ko de South Sudan de we wonyam ke de ko inquire de jalat ja jom mo ja jalat nono jene kan ngote ko de cha gor lat ka ko ba ko inquire ba jalat ke biga na lok nono dundo mishit kana me kana na convince kan ka jodan lat kana kani kan ta to te ka tiba dil woiten Michael Makwelwet ja jalat no gwa dana rajatin ala jingon de chop jan ngani de baro la lawmaker kan no mishit kana mani chit ke opposition alliance la soa kan no chicken refuse no be kan we ka jan parliamentary sitting ke gwa dana na newton ko ba queen quarry ba te konde chalat ko kide ne ba ko chicken show lok chicken mishala boycott chicken la lo chicken we en gwa mi kana lok opposition lawmaker wuri shalka bol Joseph Agaw yala do nena kan dupten konan chale le kuma kirme yadi jane kan constitutional jane shike to go kan tiga against peace agreement da ne cha tan yala do male da ne cha tanya Dr. Machar kene kir she wakel ka jan michala de kuma kirme yadi den dem ajane kaneten kono gurge en wo gar katiti kan dial ajen kuma kirmi yadi la SPLM party tel ne di shiga right kan ka right all parties ne te konte kwa peace agreement kwa la tanya kan tete kuma SPLM yo teten katekan party te chit ka sawa teten mo kan nok so you can look no bugo ban godda
ko keneman chala da kum kirmi yadi chekan gwini jano te ka malmu de bere wi ka South Sudan gorgono bu South Sudan be je ko ngoten kon les kan galet ka ngote be ka shi ngote be ka agreement da nan de ne dial de ko nyuten alon tam chele la kum SPLA ayo pindak ma cha loko mo mani kan bondi ala ko kendi kan ko ngaje no je ka ndor ka jaw chalat gwasa me janen parliament karwade tele chong ke tele long ke tele power no de kan peace agreement de kan ngot ka de kan nyom ger kan ka in parliament gwa dan na ten ke ni ten council members of parliament ja jo no tele ye power tele ye long tele consultation ke tele tin mi sha kan kan ten kon tele bon de kwa malamo kwa jatan chikala do ne de kon de ja approve rajamon wo te bagar en bon te kon te tan ka mal chit ke kuma SPLA ayo ane dak ma char karwada de na malamo de je tanyo ne ignitin kontin laji parliament ne te kon te tan ka mal akane de kon de agree en ngodati ka garka ke na wenena mishi ka kula matre de ka yekel dan biya na mo biya kula lalat chi yen ka rudu de men yalo biya ngota to biya ka ger ibna we ke election tele duop mimo michi kwa mishare le ka tele consultation ka other party you know mishir kana me chine dial chikan no kolong ka jora na chala da kan jan bona shal ka sawamani ko kan ka we kala do ne en disagreement na chi to kam boni anyo jano chi so ran che de ta kamal ke che de go unless no chine dial chikan mat gwa kel chikan kirmiya di chikan condemn ka ta danan ledan wa ka je sawa loma karke rangu de me mutaga bona shal ke sawa jen she can you decide no she ka buwe gwada danan lat ke dolton you know ka part of the agreement mon she sawa she can made very clear no na kan ne tin wan ka political parties te chi 2010 peace agreement she can join you know she can ten you know ko ne ti cha ka dak chela do gor canadian Canadian kontin shi parliament kana boycott ke kan ko gwadula wa tandien kanete kwa by president Hussein Abdul Baki kwa je support kan na katana tin kwa Josephine Lagu kwa support kan alo shi guri nda ka nono ka jo chala da bol Joseph Gaw chala do na ci sawa shi guri wo gwada danan lat ke malama ladjetin alo shika part of it shika part of mal danan lat ke charo din chu woch ko chigan ngaje no lat ke me chi chong ke tele mu ga ambele na so kuje mo michigan ladano ko no shine diality chaden which no ka gwada danan dol natin ke chicken parliament chicken boycott che la mu gwa ka ne dial ko ken ko chagu no ken dier ken la to kan it konti la South Sudanese ko ngai ke jeno en taye dane tayin kamal ke je odin ideal no de kan me per de kan ejek cha dia bon kel karwa de dial de kalado lo michigan do can decide bana chu right mandan lat kan ki ko widien no she can opposition at all she can audience show watch no ke kan go ka parliament ko chikan lok she aga chela do ne jani kan opposition group kane chikan lok no kane ta dan la kwa amendment kwa je propose ke kane illegal kane chi talk no Nate continue sewerage like several parties joined the boycott kene kon kan we tin kan gwada danan wa rajma wajalatin wa NDM leader lama kola jawin kana we PDM linked to Joseph Lagu Kennewe SSLM linked to General Bapin Montwil Kennewe SSUM Kesum linked to Deny Jok Chagor Kennewe NAS linked to Julius Tabule Kennewe FDP linked to Changson Chang Kennewe Nedati Kennewe Chala Nedi Chowajan Wanid Barrow no taken way Chikana boycott in parliament ko lat ke no lat ke illegal no te ke te wa garten jani namo ka nat kan kamaten so much no shi Michael Makwilo ti loide che je che lokolong no she can opposition got me she can amendment she can criticize ke kan lat johor
ano kuma kirmi yadi ano da ngwag der ka gar kan shi necessary shi chuang ano ko ne to ngwan kan ka wen gwa da mo ano ka chi ne da kontila officially ral kan wote ka de gare wi ka South Sudan ke te ka de update ano ka peace agreement ne ko bana kula re de preparation ajan kwala jogo no ni da body ngwag en ka gar ko peace agreement da ne cha tan nhưng ka dial joy ke so ano dong ba ngwa ba gar ka kan in consultation kan in kon lat mean that share peace agreement share je bridge ke share je yar tiamana me la queen kwar su ka South Sudan chai jaga janya long ka gatangwan ne ka jenta me da ne kwa 2018 peace agreement kwa je tan chete tungwan ti jikir mi yadi chega yar ko che goro te ka queen kwar me de lat ko ne ka gwade dan me jamal chaje tan chine tungwan chi new refugees chi gen bora uni ken wukare wi ka South Sudan ko ba queen kwar ba lat me che gu jeno shina chi kan wan dan chete ka violation tungwan ne chala dan kir logo jeno ba peace agreement ba ji implement ka kuje mo kire reform le gwao de tangun de ka gar awol jogo tel ngor de gar ka jeno shi kwar dial tan ko ken shi ka yen so tel mal me de tan ka jeno ne cha tu jegalong cha galat gwada me shi kuma SPLM ayo shi kan rajak mi shi kan men da amendment she SPLM ayo political bureau she kana condemn no tell me shali amendment me de lat gwanu mo te dakma cha te retigen ko dakma cha jaram dan tan te dial. The political tension increased further after the SPLM-IU political bureau also condemned the amendment. This group is linked to detained first by President Riek Machar. Kajoran galat gwasame keneshi kana goro bika la part manan le rode ke kwi kuma kirmi yadi shi kuma SPLM-IU leadership shi kan kuma jikana gwayan wone shi kana gwanyin wone shi kan peace agreement shi kana violate ke jikana yar chawar gam shi me chaja tan Joseph Malwal Dong Ramadan la kuer ka jan bon ka fornya fair committee chela do na me shi chong chine goro bine support SPLM-IU chikala do ne kan parliament chicken Michigan me chicken de bypass ke bukana laslet la reconstituted joint monitoring and evaluation commission chicken de bel me dane chalat she can opposition pin Dr. Machar she can laro nena RJ Mac ki reconstituted joint monitoring and evaluation commission kan de karudin dil matin ka process mo chaga de gagrar ko chi parliament ka gagrar kan editi chai gujeno ti dialati latke kirmi yadi interest mu wene jen ka chi interest ne de kondila South Sudanese in general she kuma SPLM-IU she kan ne de ten chi kan ka goin ko non-inclusive manan chala da kan ko shi ne diali kan ka dangrar ka propose it amendment me chaja go propose la ne diala ka chwal kan ba opposition leader ba ka chol bana bu ka nyur ka dob dar bana nyam guje especially the main political leader chit ka document char de cholten de dal ro de kan olat pan me cha banjor nyu den od tele mi chal ke ete ka mal me deben ku ma ya jono mele diene she chong wati dialati te latka ti kan rudien dialbe ka kwanware latka je ko ba kuma SPLM-IU ba ka block ko kene Dr. Machar ka jen gwasme rami momi chila Ramadan and gor ken odong de ruich ki de ngot kwara ki dara participate jen lel ken longan tame ko cha SPLM-IU cha ka joy gwan ken dial gui ken no de ken ti dial de ken kalat tele Dr. Machar tele jetetten ki gwadam moderate jenen gui ken no de ken ke implement ken dial ci kuma SPLM-IU ken kula na me tele mi la mu gwaten riude ke li wedwer ka kan wore ten konte ka kuma kirmi yadi kan ko proposal ko bar dial ti ba khalat ko bi ken kuma SPLM-IU bi ken kula block out so gui ken dong de bonen ko ken chet ka sawa ki all group de kan agree and but in terms she all group she can SPLM-IU she kan nyomu ko kan backup ano te dialen sha propose kan ka wrong ko kan consultation kan lat Ramadan la main political leader point the kan kon involve ka ram kel metel me de lat kan kon lar
a chang te ni bo dara kon la ro na me ba le le ne cha de dial cha de lat ke te re ti jen ka te ten non de man balar de konling chineti kan yugo jeno kan ji parliament kala kum kirm ya dit bukan kala dong bu ka agree kan dial ba kum spell ayo ba kula dong joro lo chikan bu participate so che do che chu backfire again kan ka rudin link kamana le rode chi kum spell ma yo che kondem manana chalat nitin kon tinte kel ke kirm ya dit so ma kura kon rai gwasame as family ke je duar bane ngaje no dial di let kan nwer wew kin wer kon de kel ke kirm ya dit me dane tain kamal riang machar so ko kujimon gor kan ode ka riang machar de kan gakrar du no shwin mon che janok chicken anok man chala long gwazamene chala do na another issue causing anger inside the opposition tired and chane ken chawo keje la removal of SPLM ayo member ka council state go chaje SPLM ayo chako ka tai dan cha dag ma char cha je yen ki ngore kan yen che kir kan ji kwart ne nyin te gwa me chi kan gu jeno man let kan da la mu gwa de ne kon te cha nong re che dag ma cha de wule til weekend ya all of them terami mo mede ten gwa na mone chi kan gu jeno mu gwa ne jen ka jo chalat gwa same cha presidential pakim ya di cha ji influence no and will be Nathan Kon till la jingone ka Dr. Machar ka kuma spele mayo ne shop ko well till la jingone ke law makar ka kuma spele mayo kan dia chaka joj no chaka joj ka powers of parliament ne ga changa wan ka pai die ron kin dawo yandang red bakel chaka dia chaka jo ne me edwer midin me chala de ken and kentin kone chikana propose and kume kirmi yadi tinu ba kume spele mayo ba je dismantle wa dermi di long mi shigwa ka yaran wuch ka kuje mone ka korume cha weekend law makarteti ka parliament ka tada na chikan la jagwasme wajen do badanan chikan michal ka amendment chikan should propose ko terambi kale tej ko chigi ji spele mayo chikan ka joy kandial ne dan walti la law makardial cha ga joy teram mo mete ka parliament so ka ka weekend no de kana lalet ko me cha weekend spele mayo kandial shu kaneri chu kan amendment chikan should propose ke we ba betangot ba watch no ke ba banjok general dano ko to tama ko kana agree ka tin kon lat kan ka en kuma kirmi yadit ngai kon South Sudan kan election kan jamalat but tanat gwas me kwa ka drive nyir kan tiel dan te ka da kuma char ci o te mu gwa mu gor kan obet wo we kan mi ci ga da ma cha ci kan wo de ka chwa free bana me ci gen lode teleman me deben ka kuje mo netin kon tin goro de South Sudan der gwa ka GSPL mayo jen do badana jen ka ayu gwa parliament ka redul ka ki ku kan parliament sitting ku kan boycott ku kan edit tin ala kan proposed amendment ki ngoda chala don wo ba ger agu jeno shikan align with the 2010 peace agreement ka ta danan ngai ke je wimon aname da la jena danan de yen link ku Dr. Machar do badanan man cha chicken meeting kan boycott ka je ke chicken look na mada lakel kirmi yadi chewere wuje mo mishal kamo Uganda we kutta wudu mishal me Museveni ko be ten kon tibikan ko lat chet ko Museveni lat ka je kwar kan tama ko be kwara be je nyok mu ko je tok ko korun dang di ko en Museveni je janya long kwar ka maybe te 40 years kwara teram woje ramedan de woj medan de la shagulani ni Bobi Wine den ka kore shabu Wine chaje joje jen wudi chalgmo Museveni ko chegor chalaro cha pass ke 70% 80 Bobi Wine ke 25% chai go jeno ne me just wouldn't miss dong wa bo wan jaram dan ci paduno ko ki dan wi keneje bo wan ci felo ne jenta dan wi keneje gwaye ne me bela je report dan dong de kon ling ban tin dia lat ko din le ban ke ling ko do dan de ke ling je han biata mal bye bye